Poštovani gledaoci, gledate Župsku hroniku. Na nedavno održanoj sednici Skupštine opštine Aleksandrovac, kojom je predsedavao predsjednik Slavoljub Miljković, odbornici su usvojili i odluku o nagradama i priznanjima opštine Aleksandrovac, koje će biti uručene na svečanoj sednici Skupštine na obeležavanju Svetog Trifuna i Dana opštine 14. februara. U nastavku rada Skupština je usvojila odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2021. godinu, odluku o izmeni kadrovskog plana opštinske uprave opštine Aleksandrovac i pravobranilaštva, a doneta je odluka o prenosu prava korišćenja hale sportova u Aleksandrovcu javnom preduzeću Poslovni centar Aleksandrovac Župa. Odbornici su usvojili prvu izmenu programa održavanja, uređenja i izgradnje komunalne infrastrukture lokalne zajednice za ovu godinu, zatim lokalni akcioni plan opštine Aleksandrovac za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti za period 2021-2025. godina i godišnji plan rada opštinskog štaba za vanredne situacije za tekuću godinu. Lokalni parlament je između ostalog prihvatio izveštaj o radu opštinskog veća opštine Aleksandrovac za period jun-septembar prošle godine, kao i kvartalne izveštaje javno-komunalnog stambenog preduzeća i javnog preduzeća Poslovni centar Aleksandrovac Župa. Na sednici Skupštine opštine Aleksandrovac je potvrđen mandat novom odborniku Slobodanu Sudimcu iz Parčina, izabranog sa izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu. Kraj sednice obeležila su razrešenja i imenovanja i odbornička pitanja. Na početku skupštinskog zasedanja minutom ćutanja odata je pošta građanima koji su preminuli od posledica koronavirusa. Povodom 14. februara, Dana opštine Aleksandrovac, odbornici Skupštine opštine su na poslednjoj sednici doneli odluku o nagradama i priznanjima za najzaslužnije pojedinci i kolektive. Najveće opštinsko priznanje, počasni građanin opštine Aleksandrovac, dodeljeno je Bratislavu Gašiću, direktoru Bezbednosno-informativne agencije. O tome razgovaramo sa Slavoljubom Miljkovićem, predsjednikom Skupštine opštine Aleksandrovac. Malo je reči kojima bih opisao doprinos Bate Gašića razvoju opštine Aleksandrovac i čitavog Rasinskog okruga. Njegovim zalaganjem kod članova vlade Srbije i resornih ministarstava opština Aleksandrovac je iz državne kase dobila značajna sredstva za razvoj putne infrastrukture, rekonstrukciju škola i mnogo još toga. Bata je najzaslužniji što je Dom zdravlja u Aleksandrovcu dobio najsavremeniji rendgen aparat koji se u pandemiji virusa korona pokazao veoma važnim za tačno dijagnostifikovanje i lečenje virusa COVID-19. Svojom preduzimljivošću gospodin Bata je u saradnji sa Ministarstvom prosvete pomogao opremanje kabineta za informatiku gotovo u svim školama u Župi. Zašto ne reći da je gospodin Bata saradnjom sa institucijama države Srbije preporodio Kruševac i čitavi Rasinski okrug. Koristim ovu priliku da u ime svih građana, kao i u svoje lično ime, zahvalim gospodinu Bati Gašiću na svemu što je učinio i što čini i dan danas za dobrobit cele Župe. Koji su još pojedinci i kolektivi na spisku nagrađenih? Na spisku nagrađenih su pre svega Dom zdravlja Aleksandrovac iz razloga što je danonoćno radio na lečenju obolelih od COVID-19, što je blagovremeno reagovao i što je maksimum od sebe dao u lečenju te opake bolesti koja je zadesila čitavi svet pa i našu Župu. Nagrađeni su i mnogi privrednici, poljoprivrednici, stočari i mnogi kolektivi u Župi. Ja bih iskoristio ovu priliku da svim građanima naše Župe čestitam dan opštine Aleksandrovac i da im poželim da provedu u svojim porodicama u zdravlju i veselju.
U velikoj sali Skupštine opštine održana je sednica veća. Sednicom je predsjedavao dr. Mirko Mihajlović, predsjednik opštine Aleksandrovac, a na dnevnom redu našle su se 4 tačke. Članovi veća razmatrali su i utvrdili predlog pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i pravobranilaštvu Aleksandrovačke opštine. Većnici su usvojili obaveštenje Centra za socijalni rad za angažovanje radnika za rad na poslovima proširenih prava i usluga socijalne zaštite koje finansira lokalna samouprava i dali saglasnost na dopunu pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova predškolske ustanove Naša radost. Posljednja tačka bila su tekuća pitanja. U opštini Aleksandrovac do sada je vakcinisano 2200 građana protiv virusa COVID-19. Imunizacija se odvija po već utvrđenom rasporedu na glavnom punktu na medicini rada. Revakcinacija i vakcinacija ide po ustaljenom redosledu, znači po spiskovima koje mi dobijamo redovno. Trenutno je, znači, od danas prepodne revakcinacija, znači po spisku koji mi dobijamo, znači i pacijenti dobijaju tačan termin i dan u kom dolaze i tačno sat. Naravno, pre svake vakcinacije moramo i revakcinacije, obavezan je pregled lekara i konsultacija sa lekarom. I to za sad ide malo brže jer je već popunjen celokupan onaj protokol, njihova saglasnost i tako dalje. Od danas, znači od 3 sata, u popodnevnim časovima odvijaće se vakcinacija, to je prva doza stanovništva koji isto dobija, znači, i poruku i dobijamo spisak, znači isto mora da poštuju redosled, poštuju taj protokol koji njima stiže verovatno na mail ili na SMS poruku. Da li su gužve neminovne kada je u pitanju imunizacija? Pa sigurno da jesu, zato što imate, spiskovi su nama dostavljeni svaki pacijent na po 5 minuta. Mora da bude malo strpljenja jer nijedan pacijent ne može da bude pregledan za 5 minuta i da završi svoj posao. Znači njihov redosled i naš mora malo strpljenja, mora da budu pregledani, ne može bez pregleda, znači nikako da prođu u vakcinaciju, ali stiže se, vidite i sami, nije nešto sad gužva. Imamo dosta lekara na punktovima, znači po 3, obično po 2 ili po 3, sad trenutno imamo po 3 lekara, imaćemo možda i po 4, ali to sve zavisi od broja, znači, pacijenata koji nama pošalje e-uprava, znači tačno po spisku mi znamo koji broj pacijenata nas očekuje sutradan. Da bi se izbegle gužve i čekanja, angažovana su 3 lekara, a količina vakcina koje pristižu u Dom zdravlja šalje se na osnovu broja prijavljenih građana. Zabeležili smo i reakcije građana koji su primili drugu dozu vakcine protiv koronavirusa. Sve je uredno i posle prve vakcine i sada sve u savršenom redu i oni su divni, savršeni, drugo nemam što da kažem. Osjećamo se dobro. Da, dobro, nikakvi problem nema. Sve je išlo u toku, dobro. Naša sugrađanka Marija Blagojević je maturant srednje škole Sveti Trifun sa domom učenika u Aleksandrovcu. Veoma rano je pokazala interesovanje za crtanjem i slikanjem, ali je ubrzo shvatila da je fotografisanje način na koji ona želi da prikaže trenutak i da se izrazi. Ja sam ljubav prema fotografiji prepoznala kada sam imala 12 godina. Prvo sam počela da se bavim crtanjem, izlazila sam po župi, ocrtala neke zalaske sunca, drveće i tako neke prizore koji su mi se činili interesantni. I pošto ili nisam imala dovoljno želje ili talenta da to uradim kako treba, kako sam ja zamislila, da dočaram maksimalno taj trenutak, ja sam počela da fotografišem prvo nekim telefonom i prve fotografije su bili neki zalasci sunca u župi, drveće i tako neke spontane stvari po gradu. Volim da fotografišem drugarice, da radim neke portrete, fotografije modela i tako dalje, to mi je interesantno, a trudim se da se malo više predam nekoj dokumentarnoj fotografiji, da beležim neke događaje i tako dalje. Učestvovala je na raznim izložbama fotografija i dobitnik je više nagrada i priznanja. Izdvajamo prvu nagradu za fotografiju u oktobru 2019. godine Srpskog odeljenja Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda i časopisa Svetosavsko zvonce povodom konkursa Kolevka.
Početkom srednje škole sa profesorom Dragišom Stamenkovićem ja sam se prijavljivala za konkurse časopisa Svetosavsko zvonce u okviru projekta njihovog Stopama naših predaka. Ti konkursi bili su međunarodnog karaktera, učestvovali su svi Srbi u rasejanju, u inostranstvu, u zemljama Jugoslavije i tako dalje. Tu sam osvajala, prvi put kad sam se prijavila, osvajala sam 3. mesto, a prošle godine i ove godine 1. Kad sam saznala da sam osvojila 3. mesto, ja nisam bila kod kuće, nisam imala internet i meni je stigla poruka od drugarice, uđi na sajt, osvojila si 3. mesto. Ja još uvijek čuvam tu poruku i svi smo se porodično baš iznenadili i oduševili, a kasnije kada je stigao i poziv za krv, u tom trenutku nisam bila svesna šta to znači, ali proživavši krv Ostrvo Vido i druženje sa 50 dece najboljih u Srbiji, to je stvarno bilo nešto što se pamti cijelog života. Kao član srednjoškolske fotoreporterske sekcije, koja ove godine slavi 10 godina rada, a čiji je rukovodilac Nataša Ralić, profesorka fizike, Marija često beleži sve važne školske događaje. Školska sekcija fotoreporterska mi je dala veliku mogućnost da se prepoznam kao fotograf i da definitivno utvrdim svoj san da želim da se bavim fotografijom. Imali smo brojne mogućnosti da radimo Dan škole, Sveti Sava i svi važni događaji koji su se odigravali u školi. Iako krhke i nežne građe, iz naše mlade sugrađanke izbija snaga i odlučnost da istraje u svojoj želji da fotografija bude njena profesionalna orijentacija uz veliku podršku i porodice i škole. Moj sledeći cilj i izazov koji bih voljela da ostvarim je da upišem Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, naravno katedra za fotografiju. Školica sporta u Aleksandrovcu postoji od 2018. godine i namenjena je deci predškolskog i školskog uzrasta, ali i mlađoj. Do sada su rad školice obeležile brojne aktivnosti koje su vezane za sport i rekreaciju u prirodi. Cilj je da se deca kroz fizičku aktivnost edukuju o pravilima ponašanja u saobraćaju i istovremeno da se bave sportom na igralištima i terenima u prirodi. Školica sporta je krenula sa radom 2018. godine u cilju da deca budu više aktivna i upoznaju nove sportove. Sada dosta bacamo akcenat na šetnje po župi. Prošle godine smo pravili javni čas, učestvovalo je 72 dece na trotinetu, rolerima i na biciklama. Radili smo i 2019. godine je bio prvi letnji kamp u Mitrovom polju. Prošle godine nismo organizovali, tako da ove godine sada od 1. marta kreće prijava za kamp u Mitrovom polju. Nadamo se da će da se održi. Sada je sezona, zimska sezona, tako da smo uključili i skijanje da pokažemo deci šta je skijanje i kako je to lep sport. I zato se nazivamo školica sporta, gde pokazujemo sve sportove, pa koji se sport njima svidi, koji su talentovani za taj sport, da se usmere na taj sport. To je i cilj školice sporta, ne puno deca da se zadrže u školici sporta, nego da prepoznaju ljubav prema tom sportu, da može da nastave da treniraju taj sport. Iskustva su pokazala da deca odlično reaguju na programe i aktivnosti koje školica sporta organizuje. Izleti, kampovi, bavljanje raznim sportovima omogućava da se kod dece veoma rano prepozna afinitet prema određenom sportu. Deca vole da se zabave, u stvari deca vole da se igraju. Kroz sport jeste da se pokaže igra kroz sport, a ne kao profesionalni sport. Profesionalni sport malo kasnije dolazi, više sada da im pokažemo kako da se zabave i koliko je lep sport. Ove godine je u planu organizacija i letnjeg i zimskog kampa, kao i drugih programa kroz koje se deca edukuju, razvijaju takmičarski duh, upoznaju župu i okolinu, odvojeni od kompjutera i mobilnih telefona. Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sledeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.